Pemirsa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karangasem sampun muputang pemargin vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK majeng hewan ternak sampi. Sane mangkin distan sampun ngelanturang ring paletan selanturnya nih. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karangasem Nyoman Siki Ngurah Mausang, ring pemargin vaksinasi PMK paletan ka pertama sampun puput kemargiang daweg sawetara Rahinani Lintang, turauh mangkin pai ketandane sampun ngelanturang ring paletan kali. Siki Ngurah ngawadarang anutin data sane kaduenang tanggal 3 Februari, capaian vaksinasi tahap 1 kali talian ukud, tahap 2 telungatakan ukud, tahap 3 pitungatus ukud, miwah tahap 4 samasan ukud. Pai ketandane ngarepin pakang ring lapangan antuk laksanayang vaksinasi inggih punika SDM petugas vaksinasi sane moates wantah madwe roras tim vaksinasi sane kaenter 5 diri dokter hewan PNS santukan 5 diri inucap sadurung nyane THL Kementerian Pertanian sane nenten kelanturang ring warsane mangkin sane ngawinang ipun nenten malih ngelaksanayang Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.